Yes, alright, one more time, ladies and gentlemen, izeko mumeze neza byatari nanjye meze neza. Ni one more time podcast, ni breaking the cycle live, ni boss kabutura. This is 2025, umwaka w'ibihumbi 2025. We back again, turaza gukomeza kugenda duhana updates, duhana showbiz, duhana vibes nko bisanzwe, as long as we still breathing, hakizatubuza kubataramo. That's what's up. Ejo itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025 wasize amateka yiyanditse. You don't know what I'm saying, you don't know what I'm talking about. Ariko tariki ya mbere ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025 yasize amateka yiyanditse. Ni mu ngoro y'ibitaramo by'amateka, ni mu ngoro y'imyidagaduro, ni mu ngoro ya siporo bahita BK Arena. Inyubako rero yarayibereyemo ibitangaza bikomeye cyane, kubera yuko nyuma y'imyaka myinshi hibazwa ninde uzaba umwami officially w'umuziki nyarwanda. Hibazwa ese ninde uridinze music nyarwanda. Hibazwa uzafata icyitwa showbiz nyarwanda akayishyira mu maboko ye, ikaba mu bwami bwe. Ibyo ngibyo rero nibyo byaraye bibaye ku mwijoro ryatambutse muri Big Arena, mu ngoro y'ibitaramo bidasanzwe, mu ngoro y'imyidagaduro. Nkuko natangiye mbibabwira, nta wundi rero ni kizigenza mu muziki nyarwanda guturuka mu myaka za 2008 guhera mu myaka za 2010 kugeza mu mwaka uyu nguyu twamaze gukandagizamo ibirenge byombi, umwaka wa 2025. Ni urugendo runini cyane yakoze, ni byinshi cyane yakoze, ni ibikorwa byinshi yakoze. Ni umuhanzi mpuzamahanga, ni icyamamare gikomeye cyane, ni umuhanzi munini cyane, ni umugabo ufite ijwi riremereye mu muziki nyarwanda. Ariko officially ubu ngubu byamaze kuba ibindi, kubera ko uwitwa Mugisha Benjamin de Ben Tiger B yashyize akadomo ku mpaka zimaze ibihe bitari bito zihiswa mu muziki nyarwanda. Yes, right about now njyewe ndakubwira ngo ntuzongere kugereranya The Ben n'ibintu by'amafuti. I repeat again, ntuzongere kugereranya icyitwa Tiger B n'ibintu by'amafuti. Ndaguha facts zikomeye, ndaguha facts zifatika zikwemeza yuko utagomba kugereranya Tiger B n'ibintu bidafatika. Byatangiye bavuga ngo Israel Mbonyi ngo niwe mwami wa BK Arena, bakomeza bavuga ngo Bruce Melody, ariko nyamuneka uvuga abatarabona akagabo gahimba akandi kataraza. Mu rwererane rw'ibishashi bigiye bitandukanye, mu majwi y'urufaya y'abafana bagiye batandukanye, mu ngeri zose z'abantu batandukanye, ingeri zitandukanye rwose, bose bahize ibiganza hamwe bemeza yuko uwitwa The Ben nta zindi mpaka tuzongera kumushyiraho, ariwe mwami w'u Rwanda, ariwe mwami w'umuziki nyarwanda, living legend of the Rwandan music,
Tiger B. Reka rero akaba yari yambikiwe muri BK Arena aho yafataga iyi nyubako akayuzuza no hejuru akayisendereza ikitwa umufana uruvunganzoka rw'abantu baturutse imihanda n'imihanda baje kwirebera igisamagwe, baje kureba ibitangaza igisamagwe cyari kirimo kihakorera. Ibi ngibi rero byarangiye bibaye impamo kubera yuko witwa The Ben yafashe BK Arena ayuzuza icyo twita induru y'umufiririzo. The Ben arayitwika neza yigira amashara. The Ben ayihindura igicumbi kiwe, ayihindura koridoro yiwe. Umugabo bamuvugiriza induru, bamwe bamuha impundu, abandi bararira barabyina karahava. Yebawe yes, uyu rero akaba yabikoze mu buryo bwiwe budasanzwe kubera ko yakoresheje tekinike zidasanzwe muri showbiz nyarwanda cyangwa se mu bitaramo dusanzwe tubona mu Rwanda, aho yagiye yuriza abahanzi batandukanye stage agiye atangaje kuko ntabwo wamenyaga ngo who is coming, ntabwo wamenyaga ngo biteguye bite. We wajyaga kubona ukabona umuriro uratse ku ikubitiro. Stade icyo nafata nka BK Arena yabanje gutwikwa n'umusore witwa Yamano. Uyu nguyu werekanye yuko ari entertainer w'agatangaza, ari umunyempano ukomeye cyane dore ko yishimiwe cyane ku kigero kiri hejuru. Aho rero uyu musore bamwe bakomeje batebya bavuga bati bundi Diamond Platnumz yari kubaza gukora iki, yari kubaza kwenda iki, yari kubaza kutubihiriza show mu biki. Uyu mupeti rero icyo yakoze yakubise indirimbo zuzuye amavamutima abantu basanzwe bakunda, agaragaza yuko ari umuhanzi w'abanyarwanda, agaragaza yuko ari ya mpano koko. Ibi ngibi byashimishije abantu b'ingeri zose zitandukanye, kandi banashimira The Ben ndetse na timu yiwe bahaye amahirwe uyu ya mpano akabasha kwigaragaza, akabasha gukora stage y'agatangaza. Ibintu byashyize itafari rinini ku muziki wa ya mpano wa boy uwo rizagwira. Yes, ibi ngibi rero byakomeje cyane, hagenda hazamo abaraperi batandukanye. Ahangaha nakubwira nk'uwitwa Fireman, ahangaha hari Green P, hari Capiro P the Great mu ndirimbo zigiye zitandukanye, harimo nko kwicuma ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zagiye zibica bigacika. Uru rubyiniro kandi rwajeho umugabo witwa Tom Cruise. Uyu mugabo witwa Tom Cruise nawe wagaragaje ifoti ziremereye cyane kubera ko yakubitanye indirimbo zitandukanye yagiye akorana na The Ben. Abantu barasara, abantu barasizora, BK Arena irashya, BK Arena iragurumana. Ibi ngibi rero byanashyize akadomo ku mukoro twari tumaranye igihe twibaza who is the king, kubera ko witwa Tom Cruise yafashe microphone aravuga ati ninde mwami w'umuziki nyarwanda. Abafana bati The Ben Tiger B, The Ben Tiger B. Ibi ngibi rero byakomeje. Session ya mbere yitwa The Ben ivaho, ajya kwitegura session ya kabiri. Atigeze atinda kugaruka rwose, agaruka noneho yambaye nk'abamarayika. The Ben agaruka ari ikindi kintu kidasanzwe. BK Arena irasara. Ni nkubwira ngo irasara, uraza kugenda ubyibonera, nta hantu umwuka waboneraga wamenera. Yes, that's what's up ladies and gentlemen. Ingi ni company overview igitaramo cya The Ben, ingi new year groove cyangwa se Plenty Love album launch yaraye ibaye nyine muri BK Arena kuko byari biteganyije. Ndagaruka rero muri session ya kabiri cyangwa se mu gice cyacu cya kabiri, noneho nkubwira utundi dushya dutandukanye twagiye tubera muri iki gitaramo cy'agatangaza. Thank you so much ladies and gentlemen, stay in touch.